Ki te ao mātauranga, kua whakai e tahi kura Māori ki te whakamātautau i ngā paerewa mātauranga hou a te kāwanatanga. Engari hea i ki ngā rongo kōrero, kua huri tuara ke ngā kura auraki ki aua paerewa. He kaupapa me tahuri atu ngā kura Māori, hei tā te ururua Flavel, i te mea he painga anō mō rātau o ngā tau kei mua tū. Ko te mea pai ko whakatārewa hia te take nei mo ngā kura leo Māori nei, mo ngā rua taupea. Engari i taku hui te taho te tā hui nā tatanei ko ki maa, kei te pai te haere, ara anō nā mea hei whakatika. I think it's absolutely crucial. In the get-go, when we first started talking about it, the discussion was very much with the Minister that if it didn't happen, if there wasn't a gathering of evidence or trialling, then it wasn't going to happen for Māoridom. Ka hore ngā kura kaupapa Māori o te whangalui ātara, me ki rātau i whakae ki te whakamahi, ki te whakamātau, i te pārewa mātauranga a te kāwanatanga, i pirangi ki te kōrero a kanohi mai ki a te karere i te rānei. Engari ko tā rātau whakautu ki rungo te waia, kei te pai ki a rātau tēnei kaupapa, i te mea ka āhei rātau, ki te whakakau i te tahi māhere, hei whakahaere mā rātau, mea rātau tamariki mokopuna, mo te tauhau e heke mai nei. E hari te mea kua whakakōhatu tia e tahi whakaro, ka te whakamātautauria we tahi wāhanga, no reira he pai tonu. Too much was at stake. The marautanga was brand new, hasn't actually been registered yet, and to then have something else like the whanaketanga to be brought in over the top of that, if we didn't trial it, it wouldn't happen. A hakoa ngā tau tohe a ngā kura me o rātau uniona ki te paerewa mātauranga a te kāwanatanga kei te whakatokahia a ngā tau e tū mai nei. Joe Glenn, Te Karere.